tun ruma chuan ni Zana in khel result le akentel thil then khat kan soi zau dona chu baka chuan Zaninah in khel tur UEFA Champions League season kalmeka semi-final second leg match masa zo khela Arsenal in Atletico Madrid an mikhwal tur chungchang kan soi zau dona chumi ma in thil then khat toite te in soi masa talokila Real Madrid defender Ferland Mendy hi ain liam na sa hlea tuna po hian ain liam le ta ka wangin thlanga vel achol angai don ti tarlan ani tun hnai season ni chungin Real Madrid player te in liam zat bel khom hi avain voiza somni atling taboka Real Madrid player te hi anin liam ngun le chu wangin club lampo liam an nei tlem theina tura an tran thar atul ti alang Real Madrid hian Mbappe hi an ngei viau emoti lain ain liam deuh wangwang nuwa alo kir lein an ngei ta chi alawa Real Madrid hian match an khelna hnung som pahnia match ruka Mbappe bulan tran tir lawa an chak fai veka match ruk danga Mbappe bulan tran tir thunga voi khat chau an chakani Real Madrid le Mbappe hian in siam remna tur an nei ani mai thei Manchester United captain Bruno Fernandes hian tun season Premier League a hian chance voiza somni te meu asiam towa hei wang hian sangni pathum sangni pali season nuwa Manchester United player Premier League a season khata chance siam chuak tambe record asiam ani Liverpool hi Premier League champion lai ania ma se tun season a champion lai chetin an chelawa season masa khan point somriat pali nein an championa match somthum pariata voi somni panga chakin voi kwa draw an neya voi li chawan tlom tun season a match somthum panga an khel towa voi som pasari chau chakin voi sari draw an neya voi som pakhat te meu an tlom to season masa a point somriat palia a mor boka champion no moi choi kha tuna hian point somnga paria chau nein an ommek ania an mabak match thuma chakvek poni sela point somruk pasari bak an nei theidon lawani an chakvek lo phei chuan hei a hian alatlem don zui Liverpool hi an hnungtol ani satlia lawa hnungtol na satak an ni a chelama ma an son le Manchester United hian Carrick hi an ngei zia kan soito kha Carrick ka shwena hnuaya United hian match som palia tangin point somthum pahni an hlo chuaka amorima ka shwena hnuaya tun season a tuna United squad tho mang hian match som ni atangin point somthum pakhat chau an hlo chuak Michael Carrick le Ruben Amorim te hian result anin nei that leia heta tang hian United in Amorim bana Carrick an ruai hi antiswal lo ti po achiang zual ome Portugala League Sangber Liga Portugala FC Porto an champion towa anni hian match somthum pahni atanga voi khatlom chungin point somriat panganen an champion anti chianga heti lai hian an elpui lian ber Benfica hi khel somthum pahnia an tlom mi lawa ma se point somsari paruk chau an nei thung point ruk chau lo chhuat thei awm to awangin Benfica tan Porto hi lepel thei ani to lawani chuwangin Mourinho kai hroi Benfica hi unbeaten record neya kal tlong mek ni ma sela an latlo mi alo na hi an champion pui chuang mi lawa football a chuan tlom le chakkar mai ani lawa draw hian ngong thui tak anei Benfica po tlom mi alo ma sela voi somte meu draw an neya chuwanga champion zota lo chu an ni pakhat chuwangin football a hi chuan achung bera om turin chak apoimo bera tlom lo ti vel hi chu apoimo ber ani phak lo hrim tlom pum pela draw nei teu a champion pui theilo ti te po tun season Liga Portugal atang hian achiang thar hle ome in khel result lama kaita ila nizana English Premier League season kalmeka match ni khelania Chelsea le Manchester City te po anin lan ani match masazoka Chelsea in Stamford Bridge a Nottingham Forest an mikhuala goli lutin he match a hian minute ni na Nottingham hian tayu awani mangin man shwaya minute som pangana an gol khung khol Igor Jesus an penalty atangin Nottingham tan akhung belle boka first half a mikhwal team Nottingham hian sinhi fain ma an shwai ani second half a Nottingham bokin bultran thazokin minute somnga pahnina an gol khatna khung tu tayu awani mangin an gol thumna an khunga heminu hian goldang lu bel lok lo ma sela Chelsea hian additional time minute somkwa pathumna a Brazilian player João Pedro mangin gol khat an khung ve shama Nottingham Forest Stamford Bridge a mual nei tu Chelsea laka hian gol thum gol khatin an chakta ani he match a hian mual nei tu Chelsea hian ball an changtam zoka in khel thunun tu pon niin Nottingham ball chanle ta tam ball an changa gol khung tumin voi som pariat lion pe da voi nga gol zona akal bok Nottingham heroin voi ruk chau gol shot nei in voi li gol zona akala hetiang hi nima sela gol thum gol khatin Nottingham hi an chakta daya an mani muala nge Chelsea an hoi hai
Chelsea player te tun hnaya an bil zuala Cole Palmer po hi abang bik lo ani hi Chelsea goal bo tina tu ber thin kha ania ma se ramle club tan match a khel bel khomin match a khel nan hung som palia goal khat chawa khunga assist anei mi lo bok Palmer hian khel mola ati tur ati hlei thei ta lova Everton laka penalty hla tu hi top player huanga then khatin anrin lu man ni ma sela tuna chuan player van tlang anga ngai thei turin au mek ani Chelsea hian kumsang khazakwa somkwa pathum November thlanhuwa azona Premier League a voiruk an tlomna masaber antong ta a andin munpo athalo tial season thara UEFA Champions League khelphak chu soilo Europa League le Conference League akhoi emozok talpo hi khelphak lo thei din huna anding tamek ani Chelsea hian Premier League te bula khel samthum panga atangin voisom pathum chau chak chungin point somli pariat an nei meka European competition aengama khelphak lo turdin huna anding mek te bula asang pangachin in Champions League an khel theidona parukna in Europa League khel theidonin pasarina in Conference League an khel theidon boka heng kwata te hi Chelsea hian an changphak ri lova tuna hian te bula pakuana an omani Champions League spot lo tu zinga niamber Aston Villa hian point somnga pariat an neya Chelsea hian point somin an phak lova match khelma bak pathum chau nei toin atam bera point kwa chau an lo chuak thei to sia chuwang chuan Chelsea tan hian league kwata pa ngaya tang chuan Champions League khelphak be sei thei ani to lova ma se an van nei viu chuan Chelsea hian Champions League khel thei dan an la nei ani Europa League a Aston Villa hi an championa Premier League te bula pangana an ni bok chuan Premier League te bula pakhanna atanga palina baka te bula parukna in season thara Champions League an khel theidona Aston Villa eroin te bula pangana an ni na ain Europa League champion an ni na zokin Champions League an khelang achan chu UEFA dana coefficient ranking a asang panin kwata pakhan veve an nei belang tia khan England hi kwata nei bel tur jinga an tel chiang towa chuwang chuan Premier League atang hian team panga in Champions League an khel don ti achiang to chuwangin Premier League atang hian table be chanin team panga in season thara Champions League an khel ngei angai dona Europa League champion eroin an champion awang zokin season thara Champions League an khel dona league te bula an tin munin ngong anei don lavani chuwangin Aston Villa hi te bula pangana an nia Europa League an champion bok chuan Chelsea tan Champions League khel theidan aom theita a ma se chumi puitlin tur chuan Chelsea hian Premier League te bula parukna tal season an khar angai don Chelsea hian Europa League big hi khelna chance an nei thazuala te bula parukna hian Europa League season thara an khel theidona Aston Villa result azerin te bula pasarina point an khel thu theiani Conference League khel tur hi chu Premier League te bula Europa League khel tur nuai chia Ainson Vezel maidona chumi ani chuan te bula pasarina emo pariana emo hi atin zone theita ani chubaka chuan Chelsea hi FA Cup final a Manchester City machon tur an nia FA Cup an champion chuan season thara Europa League an khel theidona ma se an champion chawin an khel theidon hetiang hi an tin mun ani awangin Chelsea hi an chance chu an la neya ma se tuna tak hi chuan European competition an khel phak don nge don lo ala chiang tlat lova an din mun hi a thalem lovani in khel result lama kai le ta ila ni zana vek Premier League champion tum chance po nei tha Manchester City an chak zo lova City hi Everton mola lenglutin gol thum ve khungin anin ne tok ani he mecha hian City hian minisamli pathumna Jeremy Doku gol khung mangin man ruaya first half a sikhat faya chungnung jok ni ma sela second half mang thalo jok anni ball changklem tak Everton hian minisamruk parian na a an striker Thiago Bari mangin an sipur an suta City center back Mage hi film khur laura an seng English center back hian enmi alawa back passin abula om Bari tan duthu sama chance tha asiama goalkeeper chau ma chonin Bari hian apet goal ta ani hemi nulok minute nga a minisam sari pathumna a Everton in corner an hlo chu an mangtang kaya an defender palian Jack O'Brien an near post nai atangin atau gola minute samriat pakhana City hian an nor luat an tuar le Everton in counter attack atanga norin Thiago Bari bokin gola khung bela Everton hian minute samruk pakhana golthum gol khatin Manchester City hi an le thal man derani ma se pepanauten be sham shamin golthum an chuan nu in khel an tran le chiatin second claim te chungin Haaland tan Kovacic an ball tha asiam chuaka minisam riat pathumna Haaland mangin an sipur an su then hun pek bel minisam ko pasarina phei chuan City hian
corner an lo chua an goalkeeper chanin Everton goal lama an om veka Reece an la sang le heta hian a mor bok tu dokuan penalty area pawna tangin Moisetin far post lama a pet goala an sipur asut zauta ani Manchester City hian chak an mamoa chu ti hlotlin tumin a top thlengin an beya ma se goal dang alu bel tak lo awangin goal thum ve khungin anin ne to ka point thum mamo Manchester City hi point khata an lung oi atulta ani he mecha hian City hian in khel thunun ma sela an goal ven him konga anti thatok lova Everton in counter attack atangin hun tha an nei le thin City hian chak an tum luat an tuar ani bera attack rilru an putlen lutukna in defending tha nei a hlam chia tir deuti alanga baka City player then khat ball ken anget tok lova chuan an attack anat tur angin atina lo le thin bok ti hian Premier League season kalmeka City hian khel samthum palia point samsari pakhat an neya Marshall to Arsenal in khel samthum panga atanga point samsari paruk nain point nga in anin thlawa City hi khel khatin khel tlem jok ma sela an khel tlemna an hmang tangkaya ni point khel inzata Arsenal hian point ni in ma an shwai don ani tun season top don ruaya Manchester City champion turin andin mun a thathar hluaya ma se reilotea Arsenal bok champion chance nei thaber an ni le ta ani hetiang kara hian City ka shwe tu Pep Guardiola ero ala beidong lova Everton en anin ne tok nuin atop ma chuan kan bezel don tiin champion tuma an be chunjom zel tur thu an be don lo thu ala soifana Arsenal laka tha mai an tum lavani an khelma ba ka Arsenal hian West Ham United away an ma chondona chumizua home match ha Burnley mikhwalin away match ha Crystal Palace ma chonin season an khardona Manchester City hian home match ha Brentford mikhwalein home match ha ve Crystal Palace an mikhwale anga chumi nuwa away match ha Bournemouth ma chonin home match ha Aston Villa mikhwalin season an khar thung don ani an mabak enin Arsenal ma chon tur te hi name zoka ngai an nia relegate to Burnley an ma chon dona season mangthalo Palace an ma chon don bok ania Arsenal tan cheswal na chance asan ber na nia langchu an mabak masa West Ham United an ma chon tur hi ani West Ham United hi relegation zone a ommek an nia thi tha a khel tur an ni himla in beise an him theina tura an mania a zong som khom tlak lau awanga tharui po nga sot kan ti angkha an ni meka Arsenal tan po aul sam lovin arin om aba khichu a harsa lau zual tura ngai sak an ni City ero an ma chon tur zinga European competition khel phak beise na la nei Brentford le Bournemouth baka Champions League khel ngei tura ngai Aston Villa te an la ma chon dona chu wangin City mabaki ala haw tak le tura ngai ania Arsenal ain Manchester City hi an mabak en chuan chechwal na chance nei sang jok an ni ma se football a hi chuan men kok na thlen thin thilmak beise lo a thleng fawa chu tun season Premier League a hian la thleng thei reng ani Riatel ve shimshima Arsenal le City hi an mabaka an chakta vekani chuan Arsenal hian an match na nungber hi Crystal Palace khel mola an khel don sia an home ground a an champion anti chiang thei don lavani ma se an mabak masa City an cheswal le ani chuan Arsenal hian Burnley an mikhwal huna champion no moi an choi thei thung don aom zia chu City hi an mabak masa pani Brentford le Crystal Palace an ma chon huna hian voi khatal an chak zo lo ani nga chuan klom lo po ni sela draw voi khat an nei zeu shimani chuan Arsenal hian an mabak pathum jinga a masa pani West Ham le Burnley an ne boxi ani chuan match day samthum pasarina a Burnley an mikhwalna match ha Arsenal hi an champion fel der theidon tina ania an khelmola nge champion lomin Arsenal hi an champion no moi an choi theidon ani engpo ni sela in khel result lamchu kalsanta ila Zaninah in khel tur UEFA Champions League season kalmeka semi-final second leg match masazo khel tur Arsenal le Atletico Madrid in machon tur hi THLIRLAWKNA vele ta ila Zaninah UEFA Champions League season kalmeka semi-final second leg match masazo khelin English club Arsenal hian Spanish club tha Atletico Madrid an mikhwal dona team pahni hi tualchung football lama din mun in anglo ni ma sela Champions League a ero din mun thazoka ding an om lavani Premier League champion ni mai tura ngai le La Liga a champion be seina nei to lo niin Zaninah Champions League final lu tur jok anti chiang dona zandang match dang an nei to lova Zaninah ngei hian anin chin fel angai tun season a Atletico Madrid hi Copa del Rey a champion tura ngai an ni lain Real Sociedad laka an kloma no moi choi lovin atop an khar
Arsenal po Carabao Cup final a Manchester City laka tlomin champion no moi choi lovin atopan khara tun season a cup competition final a voi khat ve ve an tlom tual chung lika Atletico Madrid hi player tha khek ngam khopa ril rukap tu lian nei to lo an nia season thara Champions League an khel do nem la chiang lo ma sela voi khat chak bak an ma mo to lova an hnuaya om Betis voi khat lek po an tlom ani phei chuan Atletico Madrid hian match khel bel to mi lo po ni sela La Liga atangin Champions League an khel phak do na chu wangin Atletico Madrid hian tual chungin elna lam chu an kalpa theya an kalpa boka an match na hnung bera po an player tha tel mi lovin player in lan khat jok te bulan tran tira an chak thau ani kha Arsenal ero an player tha te khek theilova omin Fulham sithum fain an neya first half an din mun an ti than mana wangin second half an player tha te an la chuak ve ngam chok ani chu wang chuan Zaninah match satan hian Arsenal player te ain Atletico Madrid player te hi an ha dam zoka chu Madrid club hian changkai pui thei ngei anin be sei bok Arsenal hian in elna an khel zong atangin match an khelna hnung paruka voini chakin voini vek draw an neya voini an tlom boka Atletico Madrid po hi andang lambik lova match an khelna hnung paruk atangin voini chakin voini vek draw an neya voini bok an tlom mak ve deuh chu Arsenal le Atletico Madrid hi match an khelna hnung paruka an result ain ang chia an tloma an drawa an tlom lea chumi hnuwa an chak ve a an draw le ve a an chak le ve a result in ang chia an match na hnung paruka hian an nei ani Arsenal hi tun season Champions League a hian latlom mi lo om chun an nia match som pathum khel to in voi som an chaka voi thum draw an neya goal som ni pariat khungin match tin goal ni point pakhat paruk zel khung angan ni goal ruk chau la chuain match som pathum atang hian match riata goal an veng hima clean sheet nei tamber an ni mek yellow card ero som ni pathum choi to in red card an la choi lo thunga Atletico Madrid hian match som panga an khel towa voi sari chakin voi thum draw an neya voi nga lai an tlom to goal som thum panga khungin match tin goal ni point pathum pali zel khung angan niya goal som ni pasari loi an chua to thunga match tin goal khat point pariat zel chu angan ni Atletico Madrid kai shwa tu Diego Simeone hi defensive game khel thiam ming thang anina in tun season Champions League a hian defensive game lama an hlo cham hleya Champions League season kalme ka hian an goal an veng him hlei thei lawani match som panga atang hian clean sheet voi khat chawan la neya match som panga atangin match som palia goal an chua yellow card som ni paria choin red card pakhat an choi to bok tun season a league face a Arsenal hian silifain Atletico Madrid hi an sop towa ma se semi final first leg a ero goal khat ve an khunga chu wangin chungnung jok anom tari lawa Zaninah hian Arsenal khelmuala goal khat ve nei sa chungin anin ching fel don ani Zaninah hian team pani tan bultan tura ngai te chu Arsenal lama hian David Raya Ben White Saliba Gabriel Zubimendi Declan Rice Eze Saka Gyökeres le Martinelli te bultan tura ngai niin Arsenal hi season liam ta khan semi final a PSG ngam lo awanga tla an nia Champions League a hian an thlen sanber tum chu sangni panga sangni paruk season khani in final an thlenga ma se Barcelona laka tlomin an champion zo lawani Atletico Madrid a hian Zaninah bultan tura ngai te chu Jan Oblak Llorente Pubil Lenormand Rugari Simone Koke Cardoso Lookman Alvarez le Griezmann te an nia Atletico Madrid hi season liam ta khan Champions League a hian run of 16 a Real Madrid laka an tloma wangin an tla a tun season a ero an thleng thui ta hle Champions League a hian Atletico Madrid hian final voi thum an khel towa sangkha zakwa somsari pathum sari li season te sangni som pathum som pali season le sangni som panga som paruk season a te khan ania ma se heng final voi thum an khela hian atlom zoka an tang 5 vekani Zan in match khel tura hian Arsenal tan chuan goal som khung to Julian Alvarez hi ven uluk ngai le turania Atletico Madrid tan ero Arsenal tan adam to ti lan tir tu Fulham laka chethatak mai Saka hi ven uluk zual angain arin om anin khel tur chungchanga Atletico Madrid boss Diego Simeone hian soin ka player te hna first leg kan homa kan khel tuma second half an khel anga khel turin ka hril dona match khel dan tura kan mamo ang takin khel kan tum don game atang thale dona chu kan in phut turani kan ti theipo kan ring tok tin Zaninah hian Arsenal paltlang ngei tura anin rin tok thu asoya Mikel Arteta point soin ka ngak lel tak zeta kan team le min thlop tu te a chakna tharui om le phurna hi ka mu chak to
he hun hi inpum khat taka kan om angai hun ania club anga kan tho tam taka oma team anga kan tho po tam taka om kumsom ni nuwa he hmuna hian kan om leta ania final thlen chakin kan ril atram tak zet atia Arteta hian Champions League final thlen ngei atum ru hle engpo ni sela Zaninah hian in khel munom boruak sang tak abei sei ngama chu Arsenal le Atletico Madrid atang hian khovel poina abei sei ani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soizaw theina chu nile photro se